Ahmet demsal zivistan el demsala zivistan demsala hüner jil aliki festivala filmanya Ahmet el aliki le cin cur bicur ye bajer çarakin hüneriten le darxistin ha mevan ekimeye pişti 10 salan ev bilistika matruşka la Ahmet stand up awiye basa şanogerin avdar ye kurt kek Murat Batki dikim ez beni tu bxir hati piroz be u tu benezer bi او salın mehvne diye tu veke xoy maşallah benezer. والله مروف وكو خب مين تشتاق نباش Ne başla? پیش وچونه مالی آوا والله میجی پشتی 10 سال از وگریا محمده منجی پر بریا هم تماشاوان آمده کریه هم بخواد بازار آمده کریه ایرو ایش تمام روزی از اوسا گریم ناف بازار دشکره Beyna küçük kolanın namede helmejan pişti 10 salan başı. Pişti 10 salan qasi ku zanım yekem yek stand up kurdi vali velat çekir tüy. Az şaş zanım gelo. yani eji usad zam Ne diyorsun? Pişti 10 salan bilistka matruşka. Matruşka yedi zanın şuat zanın lemiş tabi bizin. Gelek çerok dinav hevdahane. Çiye stand up cevap. kazanın yani çirok dinav çirok eder jinav çirok eder tkabın yani az kala bejin duelist kede kala çiroken koyun kuva da fazla salamın berhav kiriye çil ver uç am bejin çavderiye minin ver uç çavderiye minin derve yulet habben az dıxwazım peşkeş bikim براستيجي مجي بر بريا صحنه كريا من هنا قد 10 سال ده في صحنه جهرت تشتي بردابو لين هذا خوازم وقرم دتشتا بو سبب كو از وقرم يكجي تدي بيواجوه كي مهمه اسوس على دنيرم اف بيواجوه چوا تاثيري لسر پیشوچونا زمان و كولترا كردي بك يعني او از بطيبت ويد شوبينم نخوازم پرزیده یعنی آنالیزن سیاسی بکم لی چارچوبه کو از نهال دنیرم اوه Bendevariyek teheye. بندواریک Çiye perkwa? صد به زمان کردی ده هر واره جیانه ده واره بکارانی شوامه جی پرانی اوه یعنی ام بیجن دکتر و مهندس و کارساز و دوی ایدی به زمان کردی باق یعنی جی خدمتین هن خدمتین فرمی دوی ایدی به کردی بن انا که حنا که من پرانی لسروانا yani İca tüp salan nav hüner ede. Brav perseki ironik be işte be persin be merak ki amatör. Ta gelek pereki zede şunera kurdi jişanoy sinema kazanç kir gelo. Hatete yatete o No, والله mesela tabii mesela hünermendin Kürt dama dest bedikin jiber ku ne pereye ev para kazanç kirin ji zahmete. Tedi az dumina ka doğazım bejim. Yekje tedi beri hünermendin Kürt beri 25 sala hünermendin Kürt hünermendin halkı dama derdiketin ser sahne tedi de şevek de seçar kostümen de guherandın. İca eme hünermendin Kürt kostümen me sabit bun. Kostümen seçar hünermend de guherandın. tünebuni. İşte ne bu ne? Jiberku yani evci gelek cara XX large bu. İşte ki bu yani rojda ile xodikirin tamaşavanan ev ne dit. Yadınci mesela tane ev vakt trajediye ki her temte biram min 2003 Feyzoy Rızo hat bu vedere. İçe fakir o Kafkasya hat bu vedere. Le tane sedran de devevi de bu. De dol jor yek lijer. İşte tabii jiberku sedran bu hava boşluğu he bu stran berahatit gotu. مجي من الشاردار ويدا ميرا مقو باشقانا عيبة شرمكو أم هنرمندك كرد درخن بس رانا قو تمام ام چاره سر بکن ام چو با دران کشه کی دناف در روژه ده تاخمه کی دران خستن دوی فیزو پر کیفاوی هات لی ایجان کار بوسترانا بیجه yani hava boşluğu bergudne deng de çul drana de kalbi o disa paşta vedger ya Ben tünebuni ev revşa tamaşa. صدي صد بيجن حتى سبي او بروفا كركو كاربه بوي دراني اوك بكا جبروي ام دبيجن هنرمندي كرت حتى انا طاخمك دران خستنا جبو جياني وطاخمك جل جبو صحني يعني او بلا رجامنا بكو وك غازن نيدي تنلي راستيك بازار تنه به زحمت حتی گردوی بازارک چه بجبو پشوچون از زمین وقت میناک مثلا بری 25 ساله بری کو ام بیجن بالا فرگاه
هولێرێ vebe piranî Kurdên me ji Ewropa dihatin ji vir diçûn ji Amedê diçûn hewlêrê. Îca wê demê mesela ajovanê texsiya hemû fêrî soranî bûbû. Çima ji ber ku ticaretek hebû, bazarek hebû, pêdiviyek hebû. Yani erê temam em bêjin şoreşgerî, welat parêzî ji bo pêşvebirina ziman tiştên gelek mühîm in, hestên welat parêzî gelek mühîm in lê bazar tune be heta dereceyek ew pêş ve yani bazar hebe yani ji ber wê ez her gazî dikim dibêjim reklamên xwe her tiştê xwe bi Kurdî bidin. Bi Kurdî û fedî nekin. Ji Kurdî pere qezenc bikin û bi Kurdî pere qezenc bikin. Ferq nake yani. Heta bazarek çêne be zehmet e hunera Kurdî jî bi hêsanî pêş bike. Aktör, sinemager, derhêner, çêker ji hunera Kurdî qezenca wan çê nabe û bawekî xwe bek. Bazar tune be ti kes nikare qezenc bikin. Gelek spas çarektin pîroz be lîstika matruşka stand-upa Murat Batkit 21 ve meydan nava rojê pêşandan di demjimêr 15 da watet saet asê da pêşandana duyemîn jî heman rojê verê saet di bîstan da yanî 8 da ye.